Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maruiba pau Leibak sina ngasi Mahatma Gandhi laikhidabagi humbudrani pan suba kumun thoramda Martyrs Day haina pangthoktuna lusingba sigi mafamda ikai khumnaba utli Leibak yatai mafam singa loinana Manipur dasu National Anti-Leprosy Day gi thorom ngasi pangthokli Tangkhul Furup ki sahi gi marumarang hunbagi kumai Loita Phanit Ukhrul Jilla gi Nungbi Khulenda ngasi loisilagani amasong Kendra gi Civil Aviation Mantri K. Ram Mohan Naidu na hairi aerospace ki lamda leba asina asanba mityeng thamli Leba asina ngasi jati gi mapa Mahatma Gandhi laikhidabagi humbudrani pan suba kumon tharomda Martyrs Day haina pangthoktuna lusingba sigi mafamda ikai khumnaba utli mapung oiba thoram New Delhi gi da leba Mahatma Gandhi gi samadhi Rajghata Sabha Dharma Prathna pangthokli Rashtrapati Draupadi Murmu amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na Rajghata chatuna Mahatma Gandhi gi khobamda laikatki social media da thagatpa warol amada Pradhan Mantri na hai Bapuji na isa iromdom lepsaba amadi lamdam asigi oiba pothok sing sizinabada henba midyeng changlammi mahaki fidam amasung mahakna tawramba thabak singna leba asigi mihoy kyada pukning thaugatuna leheuragani Manipur dasu Mahatma Gandhi laikhidaba numit Martyrs Day thauram ngasi Imphal gi Gandhi Memorial Hall da pangthokre Rajyapal Ajay Kumar Bhalana lusingduna Mahatma Gandhi gi mitamda laikatki thauram aduda Mahatma Gandhi na pamjaramba bhajan sing sakhi Ayuk pung 10 minute yangkai mapandagi pung 12 fauba ahobagi siren khongki amadi minute ani tumina leiduna Mahatma Gandhi gi mafamda ikai khumnaba utki loisinbagi siren ayuk pung 12 minute ani dagi 12 minute ahum fauba khongki Thauram asida Rajyapal Ajay Kumar Bhala, Chief Secretary Punit Kumar Goyal amadi sarkar gi mukok thongba official sing saruk yakhi thauram pangthoklinge manungda GM Hall gi akoibada lambi chathok chasinda hongba khara leikhi World Wetland Day palan thauramga mari lenana Directorate of Environment and Climate Change na sinduna Rajya thaki oiba symposium ama Imphal iski porompata leba Directorate asigi office complex ta pangthokli Wetlands and Traditional Knowledge Celebrating Cultural Heritage haiba hiramda college thaki symposium asi pangthokpani Leibak yatai mafam singa loinana Manipur dasu National Anti-Leprosy Day gi thauram ngasi pangthokli kumsi chahi gi hiramna Ending Discrimination Ensuring Dignity haibasini Bharat sahi khudingi January 13 Mahatma Gandhi laikhidaba numit asi Anti-Leprosy Day haina pangthoktuna lakli Leprosy laina asi malemgi lebak samakun henbada naba thengnari sahi khudingi anoba lak ani hena thengnari Palan thauram asigi mapung oiba thauram National Leprosy Eradication Program National Health Mission Manipur amasong Directorate of Health Services Manipur na sinduna Imphal gi lamphel patha leba Indian Medical Association gi Heritage Hall da pangthokli thauram aduda hanagi Health Services gi Director amasong Babina Hospital gi Senior Consultant Dermatologist Dr. Karam Lokendro State Leprosy Officer National Leprosy Eradication Program Manipur Dr. Salam Bocha Singh amasong State Nodal Officer IEC NBHCP Dr. R.K. Roji Sarukyagani Manipur gi Senapati Jilla gi Juko Tampak amasong Mount Iso Singsang da lamai sakliba dukanana bangarangdagi Mau Tadubi Maram Police ki kangbu Tadubi Fire Brigade Forest Bibhag NDRF SDRF SDO gi kangbu Songsong Village Authority amadi Mau gi khunja sing mafamduda leiri masida sunatana Indian Air Force ki helicopter amasu mangjauna na sem saduna leikre maisak pasina maram oiraga Juko Tampakta hoba pambi sing amadi akoibagi phibam sauna sohulakpa yabagi phibamda leire haina mafam adugi khunja singna phungdonakli amaromda thaudok asiga mari lenana Senapati District Disaster Management Authority ki chairperson su oiribi Deputy Commissioner Mamoni Dolena advisory ama thokre
कांगपोकपी जिलागी इरेंग नागा विलेज की मियोइसिंगदा कुकी नेशनल फ्रंट की लुसिंगबा अमना की हलखिबबु जॉइंट ट्राइब काउंसिल मणिपुर यामना कन्ना यानिंगदबा फोंदोरकली काउंसिल असना थोकपा चेरोल अमदा हाई था असिगी 12दा कुकी नेशनल फ्रंट की लुसिंगबने हाइना सक्ताक्चबा मियोय अमना खुल असिगी खुंजासिंगदा अकीबा पीबगी थवंग अदु लाइबक थीबनी थौदो असिगा मरी लेनना मियोय असिगी मथक्ता गमनोम सपरमैना पुलिस स्टेशन दा FIR अमा थांगतपदा नतना वर्किंग कमिटी ऑफ द लियांगमई नागा काउंसिल सो केंद्र सरकार की गृह मंत्री यावना मरी लेनबसिंगदा पिटिशन पिसिंकिबसु लेख्रे अदुमोइनमक ngasi phawba thaba amata paikhalakpadi leitri hairi asigumba thawdo asi matungda thoktanabagi damak amadi misam miyambu ningthina ngak senbinabagi damak mari lenabasingna thuba matamda thabak lokhatpinaba serol aduna makha tari state asida khundariba tangkhul furupki sahi gi maru marang hunbagi kumai loita fanet ngasi ukhul jila gi nungbi khulenda loisilagani tha asigi kuntaretagi satharekhiba kumai asida खुलसिगी निथौना मरु मरांग हुनबा हौरगा मखा ताना खुलसिगी मियामना सही असिगी ओइना हुनिंगबा मरु मरांग सिंग हुनबा हौगदौरिबनी लोइसिनबगी थौरमदा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर मणिपुर की डायरेक्टर प्रोफेसर NG ngalengam चिंगबा मियो क्या सरुक यागनी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी अवांग नोंगपोक लमदमदा हक्सेल की खुदोंचाबा हेना फंगहनबा जाति कांगलुपसिंगी मरक्ता शक्ति पिनबा अमदी मियोयबगी पुंसी महिंग फगरहनबा पांदमदा असम राइफल्सना मेट्रो जोन हेल्थ सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अमसोंग आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन गा इम्फाल की मंत्री पुखरी गेरिसंदा याना वारोल अनि सही तौनखरे असम राइफल्स की सिविक एक्शन प्रोग्राम सिंग हक्सेल की तेंगफांग पीबा ममा ओइबी अमसोंग आंगसिंगी हक्सेल फगरहनबा तंगाई फदबा हिदाक लांगथक अमसोंग मियोयबसिंग कानबसिंग स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग अमसोंग नहा अमदी नुपीसिंगबु हेना शक्ति पीबदा मपुंग फाना पाइखनबा पांदमदा याना वारोल अदु सही तौनखिबनी संसद तंगरांग पुथोखिबा इकोनॉमिक सर्वे लिसिंग अनि कुनमंगा कुनतरुक की मतंगदा बीजेपी मणिपुरना हाइरी सर्वे असिगी मतुंग इना मणिपुरदा पोकपदा ngairiba दगी हौरगा सही अमगी मनुंगदा लेरिबा अंगांग सिबगी चांग 10 की मखादा ओइदुना IMR नेम्बा राज्यसिंगी मनुंगदा मणिपुरसु यावरे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नेम्बता नतना हक्सेल गी लमदा फगलकपा राज्य अमसु ओइरी हाइना बीजेपी मणिपुरना हाइरी केंद्र की सिविल एविएशन मंत्री के राम मोहन नायडूना हाइरी एरोस्पेस की लमदा लेबासिना असानबा मियेंग थमली हैदराबाद की बेगमपेट एयरपोर्ट पांगथोखिबा विंग्स इंडिया समिट लिसिंग अनि कुनतरुक सरुक यारादुना मंत्रीना हाइ लेबासिना एविएशन की लमदा प्राइमरी कंज्यूमर सिंग द सर्विस पीबा खकनतना हेना वांगबा थौरांगसिंग पाइखटली मंत्रीना हाइ भारतना एयरक्राफ्ट डिजाइन एयरक्राफ्ट साबा सेल थादबा मेंटेनेंस न सिंगबगी लम क्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हब अमा सेमनबा पांदम थमली नुमित निनी की आसाम खोंगचता केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह अंगरांग नमिदांग डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट थोंखरे माकपु मफम अदुदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा तरामन ओखी डिब्रूगढ़ गृह मंत्री तोंगान तोंगान बसाखा थौरंगी प्रोजेक्ट संगागनी अमदी उरेब उयुंग तमगनी मांगना मफम अदुदा असम असेंबली की अनिसुबा कॉम्प्लेक्स MLA हॉस्टल अमसुंग इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च सानबा जात्रा हुनगनी गृह मंत्री ख्वाइदगी नौबा कैपेसिटी 53 चनबा स्टेडियम की अहनबा सरुक संगागनी अदुगा अनिसुबा तांका की थबक पाइखनबा जात्रा हुनगनी मसिगी तुंगदा गृह मंत्री धेमाजी जिला दा सत्तुना 10 सुबा मिसिंग यूथ फेस्टिवल दा सरुक यागनी डायमंड यूथ क्लब लिलोंग लेहाउ खोंगना सिंदुना थासिगी 13 दगी सथरखिबा 3 सुबा DYC डे एंड नाइट ओपन स्टेट लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सिंगनी कुंतरु की विनर LC लिलोंग क्रिकेट टीम न ओइख्रे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुहन्ना लेबासिना ngasi महात्मा गांधी लेखिदबगी 59 सुबा कुमन थोरमदा मार्टियर्स डे हाइना पांगथोक्तुना लुसिंगबा सिगी मफमदा इकाई खुमनबा उतली लेबा के अतै मफम सिंगल लोइना मणिपुरदसु नेशनल एंटी लेप्रोसी डे की थोरम ngasi पांगथोकली तांखुल फुरुप की सही की मरु मरांग हुनबगी कुमई लुइता फनेट उखरुल जिला की नुंगबी खुलेंदा ngasi लोइसिलगनी अमसुंग केंद्र की सिविल एविएशन मंत्री के राम मोहन नायडूना हाइरी एरोस्पेस की लमदा लेबासिना असानबम येंग थमली पाउलोइजरे।